الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم دایتن دی دای کتاب اذا حکمتن رکھے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس آئشتر خلق لرا تعجب پر خبران چو وحی شروع کرے منگائے و سریت دلینا پدی مقصد چیر ورک خلق لرا پر وحی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم الزیر ورکائے کسان تجیمان راوڑے یقیناً دیلر مرتبہ کامل دا پنجر ابدین قال الكافرون ان هذا لساحر مبین وائی کافران یقیناً دا سڑے خامخواہ جادوگر ستارے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی الارض یقیناً رب ساسو دے اللہ اغذات دے چی پیدا کری اسمان نوزمکا پا مقدار دشپگ رضو کی بیا برابر شرد اللہ تعالی دارشت پاسا يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه انتظام کی اللہ تعالی دا طول کارونو نشتے سوک سفارشی مگر پس اجازت دارنا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه فلا تذکرون دغ صفتون والا اللہ دے استاث رب دے نو بندگی اغل خاص کے ولی نصیت نقبل وائم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا خاص اللہ تاور گرد دلستاس لطول لیم وعدکر اللہ تعالی وعدہ حق کرے پا حق والیم انہو یبدأ الخلق ثم یعیدون یقیناً اللہ اول کی پیدائش و بیاودوارم پیدائش کی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالغسط دید پارا چی بددور کیا ہے کسان تشیمان راوڑ دے عملن اکڑی نیک پہ انصاف سرام والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکون آکسان چی کفر کرے دید پارا اسکل دید خوشی دلو بونا عذاب درناک دے پسودائی چی کفر گئی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا خاص اللہ ذات جو کرے وے نور ڈیر رنا والا پڑکی دن کے اسفگمے لرانو اسفگمے نور وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب انداز کری اللہ غید پارا منزلنا دید پارا چتا سوتی جن اشمار دکلنو وحساب دمیشت رضوم ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون نہیں پیدا کری اللہ دا انتظام مگر دا حق کارکل دا پارا جدا جدا بیانی اللہ تعالی آیتنا قوم دا پارا چپوئے دریم ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون یقیناً پتلو راتلو دشپا و دروس کے اور پاس ادنوں کی چلا پیدا کری پاسمانوں عظمکہ کے
خامخا ډېر دلیلونه د توحید یا قوم د پاره چې تقوا لري. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها یقینا کسان چې عقیدہ لري زموږ د ملاقات اور رضا شیری بجون دنیاوی سرام اور تسلی ځان اور کړیا پر دنیا. والذین هم عن آیاتنا غافلون کسان دی چې زموږ د آیاتونو نه بے پروايي کوي. اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون دا کسان زید ورتلو ددی اور د جہنم نے سبب دا عملون سراج دیئے کئی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم یقینا کسان چې ایمان راوړل عمل نه کړی نیک رسول با دی لرا رب دی جنتون تا بسبب دی ایمان دی تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم بیگی با لان دے دبنگلو دینا والے فباغنو دنے ڈیرو نعمتون کی بغیم دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام. اول آواز ددی بپائے جنتوں کے سبحانک اللہم اور پیشکشی ددی یوبلتا پائے کہ وسلام نیم. وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین وآخری وینا ددی بدائی طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ رضی رب العالمین نے.